Tiche yadie, akoma yadie, also a woman sensem, and namu yadie, wachika say, eya etutu, when so any brewo, what Johnson and tentem, whonam nina eya wutifa a jow, when chi a popo, one of fa a him, one nina wensa ayetitriti, ana emoya do ama wuntu mimpeja, se eya diankoa and etete wo, a free wuti, beka na wo pe ayaresabia edi no kredi besa ya dia eno ane 21st clinic minim anamondo do wotu efa wo ya die ho eye no kre se wo do ya die achini ache nanso kawa koma to yem efri say 21st clinic eye ayaresabia o trewo na wagye wo efri wo ya die nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ya wa kra tema Domi, Kaswa, Takradi, Takwa, Obuasi, Koforidria, Nkranza, Techimai, Brekum, Goso, Sunyani, Jaboso, Eni Kumasi, Ye Juma, Efri Juada, Etikosimminida, Holidays Ninano, Ye Juma, Freyen, it was 0540 311 311. Na yenchira ye chira kwanu ye. 21st clinic ana. Clinic of your time. 21st clinic. Still the sciatica expert. Ebusia yada mo ase ama mo nyina mo ajo Sompa TV sunie Trawan TV sunie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 a healing point dwumedie bre na aso no ohene yire mame akua yeboa asiama bronya enemidin kwase ada bia du na nonsia ebopem kosisia ne nonso bebo apemu a na eyiwapomoden ho enkomotwetwe bre ya to ne din se healing point no ene ya de eba bedan mo enenso eye kwase ada da foforo nyankopon na bo October na sabosumi dono ne de to so aduonu nso enenne Odonfo na ye yadom ene yensa kan Dr. Penyin ya 21st clinic sciatica expert one branch ye wodome otua no no yensa kan wa hasenom Dr. Sixtus otutu na nemu ama waba bedru hasenom aginedja na ebusia yemfa seda emma manager Daniel wono any director ya wo direct show yi Sansuna Dr. Blessed Foster Penny Kwantre for baby o bi ebechi and manager Ofori and the Dr. Samuel a 21st clinic and the adwuma your phone in branches in nyina so no ye beda mo ase other affiliate stations and so dwumedie mo ato apete amanipa wo achichini pinche yen so no one set me aka dwumedie etie bi wadaroma eya ka ye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 Sciatica Research and Treatment Center 21st Clinic and Assetara 1 TV on Sa Ebekayen Ewoho Sansona YouTube no Sompa TV and Assetara 1 TV Wadaro Makia ho ewo online no so neti adwumedie bi www.sompaonline.com and semo ayebeka na nwumre nyina so no obetimi afa ho no wahia ye no watie bi na etimi aboa wabrabo ebusia fa ho die ohwe no eya na eyade a eye pa sanso na asomdwe ohwe no so no eboa ema enipa setena ekonkan na se wo yade a obede kra nya asomdwe ya na ho dwan wo ho tete ho dele na ekoba se unifo ahodie ewo unipadua mu fayale wa ho a ebusia ya na eha adwen eno nti titiriw ena ya na yede se adwumedie we se no ebesom wo no na yade bi wo ho a etimi ma abusua ni nyina bofom se to sikasem nyina ye bisi basa ejini partner se boni partner se wodem na ebesua wo de hye so a eya na ya asem eya yade be na meka ho asem ena anwumre eno ho nkomotwetwe ena ye bebo eno ne cerebrovascular accident anase de nyina ye friend stroke anase anwudwe yade no doc me pa choma me ma wakwaba me je something pa choma na mo te saying boko na also a radio cry wa hasenom na do me branch phone nyina ho te saying oh obi a ho ye oh ho ayefe pa that's it
I love your shirt. Thank you. Thank you. Doc, and the Adabema so I better to Nisrani Abasano no stroke. Obengu se tore bia na ye wonu my phone no titiru. So papa no mama abo ho ka tore bia wanya bre bia wo benye sika na se wanya bibi kakle yanka abehwe wo mo no bengu se afe na akodane wo haw. Se ye ka se stroke krampo na doc eye de be ya. Okay. The edikame de nchebema sompa tifo nyina. Na se ye ka stroke anase obi ati stroke the omadwen eye say stroke eye punishment asotwe ma obi. Okay. Ya say like eduabo anase obi bone bi a wadi na nyame ye den etwe nipa na ye den na so. But antisa stroke enye duabo anase enye se nyame na eye den pese o punish nipa bi a wadi bone bi antisa na yale a eba ya obi a etiminya bi. Okay. Na emfa ho ne wo obi a betimi anya stroke. Every obofra kosi obi a wanyina duru 1995 nyina no obi a betimi aden anya stroke mana yiye but just that ye common omo a omo wo omo age no ekwa anim no yes omo na mo tanye stroke ne mo ene kra de emrante kwa ne nyina kola ya ats. Yes enti stroke ya de aye homete pa se wonya stroke ya na omo hia family support before say be call stroke na kasa no pese meka we ya na omo hia family support omo hia ebusuan ne mo ne na family na friends ebusuan ene danfofo omo hia care ene some kind of love bia wo say omo de ma mo enya sa nipa na onya sa problem no ya na mo wo psychological trauma omo na adwen na ne ote ho nyina depression kunu adwendwen ne nyama bebre ekoso a wo na wotimi nante afedie wada from ontimi nswale o daily activities na ya affected ontimi nyahwe ma ne nyeye nti ya na ya homete kakra nti wo bi wo fi a o maame o papa onua bi na enya sa hawo na this is the time I was say mon show mon love this is the time I was say mo yeden mon so ne mu na mon mane sa family love ne care no na mon mane se wo ye odamfo bi a try say obeben no nothing bia no o mane support eno no ebe gina so e manipa no se ne ho beto no ntem agina se the way family agina ho ma no se ne ho beto no ntem a agina busua no ne ayonkofo ono ntema ne wo mo do yes mo de manipa no mbeyi na didi a na be kire se nipa no ne ho beto no ntem na se ne ho nto no ntem okay yale no wo ho de bet o ma ne sa support na eno no bua e ma healing no e contentem okay na se ka stroke stroke adwen ene intini mu yale na intini a enye intini bia intini a wo adwene mu ena ehotimi tochima ema nipa no enya stroke wo adwene mu na ebane se na obitimi nya stroke na ohwe ya adwene mu a sire we akwan a efa so enya oxygen kwan a efa so enya nutrients kwan a moja efa so eduru ya adwene mu no enam kwan mienu bi so na moja etimi duru ya adwene mu intini ba ko bi a ye frene internal carotid artery eno na ye intini a supply ya adwen moja ye frontal part of the brain no sa intini no na supply moja emane ko na ohwe akire nso a ye wo vertebral arteries eno so supply moja ema adwen na wo akire now sa intini we mienu no eno no ya de a supply moja ma adwene se ko ba se problem e bi ba ana ko ba se wanya how bi ana accident bi ana se bi koso e ma adwene no e ko touch ma ana se sa ntinu touch ma then affect adwene nyina nti ano no affect a eno e affected a enna ye frene cerebrovascular accident ana se stroke na ye ka ho asam okay na ntinu no e dia na betumi ama na eden e ho aka okay ebetumi abasa srade bi etimi ti efri baabi na akosi adwene intini na edi moja na ekoma adwene no etimi kosi ho kwan eno na ye intini ketenkete no arteries no ketenkete na de moja koma adwene no ekoma adwene no artery no hwe a ekese but edru adwene ankasa ne mu no aye tiny ketenkete bi na efa honom nti se koba se bibi particle kitwa bi wo mu a ebetimi aden akokosi hu kwan eba se omoja no
maybe pressure ewo ede kono ewo ntini mu no eno eden etumi ma ntini no eden apai okay ntini nyina na ekwan a obitumi fa so eden enya stroke nti abasa na wohwe nipa na adwen a adwen ye ba bi a eno na use oxygen more and I hear more oxygen and I hear nutrient oxygen oxygen ya inflamapa hear ma ya adwen okay and your body ni nyina na nutrients so ya de a nwenru a hear cells no eno na edidim eno ma na ahoden e ma na timi eden adwuma okay na o check ni padwane nyina ya kwa ni nyina wo body ni mu a adwen e na ye organ a egi moja chain and I say use more oxygen and nutrient chain other organs nyina Ipeduana kwa ni nyina no adwen no use more energy more energy because because adwuma na edi no adwuma soronko a ana say your body nyina eno na control your body say obetu nan say obetena ase say obediduana abe adwuma wo body no mu ohumie de ekoso bia wo body no mu nyina no adwen na control saa de no eno no chese o say enya more energy a ebetimi aden adwuma no be say koba say wo de no entimi nya energy no entimi nya mframapa na eno na onya problem a ye ka say stroke. Okay. Doc, se koba ne se emoja no ya entini no na mo no se pressure na no odea etimi maintain ne pai. Wada ro me be dan dia na be kwa akosi se pressure di moja na no besesa ne ho ama ano be ye dia kwa akopa entini. Yes, obi a owo blood pressure. Ye nyandru ne ma e de ba, but obi a owo blood pressure. E betimi ama pressure na moja no e de nam wo entini mu no. Blood pressure just say ahoden a moja e de nam wo ntini mu just say anu eden nti etimi ma ntini no ayeyere ama okay nti na yere sa na betimi eden e ma na apai obi won so a owo ntini mu problem ankasa okay ntini mu no ahuhu ya obi a ye friend aneurysm sa aneurysm no ye atria etimi eden ahuhu ayede asa yesa balu bisa nti eba sa na tube ye very flexible abetimi eden apai okay any little pressure bia be kom bia no ebetimi eden apai nti apai a enyunugu adwene mu abetimi ma obi eden anya stroke. Okay. Doc, me pese ye causes no but before that no ma me sa se ahodo sen ne what types no ye wo munchichemu ahodo sen stroke no ye wo mu hodo mensa emu baako eye transient ischemic stroke. Okay. Transient ischemic stroke mild no din baako so mild stroke and mini stroke. Mild stroke na ye common na nyina enim and mini stroke. Okay. Sa intini na medical ka ho asem no se eho baako kwan na moja efa so ko no sa block ya eno na onya sa mild stroke no. Okay. Yes, sa block it and block it completely. E kwan da ho a moja eden efa moko se efa timisi na efa na aka no na moja na mo etimi eden efa moko nti se ebasa na nipa no benya symptoms of stroke but enye serious as compared to obi a ne de asikura nti de ne de asikura no ischemic stroke and in percentage wise no hormone chichemo no ye hwa omo wo no ne common one no ye ischemic stroke no out of omo 100 no 87% nipa stroke do draw woman out of 100 no omo 80% na enya stroke no 80 to 87% na omo timinya sa type of ischemic stroke no. Okay. But my stroke no I say like I don't know eba etimi call easily because ube hu all signs and symptoms of stroke ube hu niema aso a say wo stroke but enkwa nim embo on to hot say ischemic stroke a ebe ma widen ebe bo wa to ho. Okay. Yes, nti we no de enche bia no be some few days and a few weeks no na widen wa sa recover back. Okay. Na obe to say the sinipa no anya stroke but wa sorry. Okay. Nti no ne signs and symptoms yebeka ho asem ekọ anim. Okay. Na ye wo ischemic one na medical can no dey say there's a total blockage intine no a block kra moja ntimi fa ba bia anya den enko moja mfa ba bia anya den enko nti moja mfa ba bia enko a ema adwen no part of adwen no enya oxygen enya nutrient nti once our part of adwen enya nutrient enya oxygen no then stroke one stroke no obehu say all symptoms of stroke no and I say enema a kire say obi anya stroke no nyina be dad e wo body no mu. Yes, then your other one so a hemorrhagic stroke. Okay. And no ye intine apai
a yedi kan ka ho asem na ontini no se de wa medical pressure ebetumi ma na apai obi a wanya accident ana se edi bi bo wadwim otirimu a ebetumi aden ama ntini apai one inside yes maybe sekan ana se aibi aden awo then basa na onya sa kind of penetrative way a kuru na ebetumi aden akoka ntini no ama ntini aden apai nti apai a ebetumi anwunu agu adwenem eni kwansanka enyinu gru adwenem yes ebi o honso a ntini na nkasa no yale na eba ho inflammation na ekoso ewo ntini mu ama ntini na ye mre nti emre sa na later pressure bia beba bia no ebetumi ma sa ntini no apai then the aneurysm ameka no rupture of it no ebetumi ama stroke no esi ewo adwenem Doc nti se adwendwen bi aba beto be so pa na I say madwi mo ehihye medwene saa eno so betimi aka ho ama minti na payana yes na say minya fa we ka ho ma say minya shock news to be from obi wo phone so ana say obi ade asem bi aba be ka kire me ana say ode bibia me na aye me yapa na etimi ka ho bi ma wadwen no yes eyem hihye ade a obi a aka asem kire a oyema hyew prekope so yem hyew prekope a ebetumi rise blood pressure no very fast into moja no pressure no ko 10 times na then just say akoma ne bo no moja na ekọ wantini mu no ano eden ebetumi ma ntini nketwa na ewo mu no ebetumi aden apai nti yem hyehyɛ ebetumi ama ntini pressure aba wide mu ebetumi ama pressure aba ntini mu nti eba saa na ebetumi aden apai ama wide anya stroke mana yiye enti ami bisa no obi jeje nkofo bi sika se obi si obebo mamakọ police or say immigration say anwuma ni bi na sika no kodi ni ho we billions of cedis afred e papa no mo friend na onfa o friend da ko say sika na hye nipa no top from ne no ano o se na kuma ye head ni koduro ina ese nintin no wanya stroke yes. Doctor ne se nintin na pint na ye nwa wakaka etasipa image ba sa ko sisi ya sa image no nka besa hia ne back once for the patch of ya atherosclerosis atherosclerosis hey actually we dey wo anemia yes okay yes atherosclerosis eno no yes srade a esisi ntini srade a esisi ntini mu no esisi ntini mu a ema ntini no moja no pressure na ade bana ba be choke ntini nyina anko nti ba ma moja na yere ebetimi apai yesanso oba ko friend atherosclerosis eno nso eye ntini a eye dene ntini no either say betimi adene na say srade betimi adene asi ho kwan ntini nyina the little pressure moja no ebe force say ebe ko no ebe pai na epaya ena ema wonya stroke na enye adwene nyina adwene no your frontal part no ena sa internal carotid artery na meka ho asam ho na eta supply moja ne more enti eno no a eya ade a enya problem a then yenya stroke no yes the frontal part of your brain your adwene no ho na problem no anterior aspect no eno so etiminya how but how do na every frontal part no because a hona larger part of moja blood supply no echo nti no na area there etanya problem no more yes doc fire causes ni mo prekwan dia na ya dia wabobo so minim say ya boba akomienu bi so what are the other factors ebetimi cause stroke okay dia betimi cause stroke thrombosis blood clot say omoja clotting ewo ntini mu a esi ntini ho kwan na eklote ebetimi asi wo ho na ba bia na eklote o area ho na ba bia ebetimi ate ete a na akoma ne bo a ebetimi ade ne nam ho na akokodu wadwen akodu adwen mu a na me pa se ntini na wo ho nom no very tiny ones keten tiny verses nti once I could do ho nom no ntini ne eso na sa clot no eso chen na ntimi mfamu nko no then na asi ho kwan nti asi ho kwan na sa ba bi na asi ho kwan no cells brain cells na wo ho no enya oxygen enya nutrient so enya oxygen enya nutrient it start to go through necrosis start wu brain cells no start wu nti eno ho no start wu a ho na obe start hu signs and symptoms of stroke ebeba yes then yawo embolism embolism betimi inframa ebetimi esrade ebetimi srade betimi ate say the way image ba ko na dikan ba ya me kire say srade a sisi ntini ho kwan no sa srade no timi tiketoa bi aye cholesterol
obi a wo cholesterol say bia e wo ni stomach ni mo ete ketewa biti ete wo ni stomach mu a ete a any direct me call intini mu inside but sade a e form wo intini e wo intini mu inside no yes e wo intini mu inside no eno na ete a e fa moja no mu ana enenam akoma no bebo na de nenam saa until say e bedru adwen nti adru adwen no mu a na na betumi aden asi ho kwan nti asi ho kan na still na kwan wo ho no moja e kwa a na obenya mild stroke no but asi kwan completely a then na wanya ischemic stroke and the complete stroke all the signs and symptoms of stroke are we face wo body no adok your friend is saying cholesterol na say sade na nim say bia your friend na entini no so etimi fa musa entini mo yes entini mo sa cholesterol na nkasa na ya na entini mo na edoso entini mo na ya e form okay e form wo entini mo enti e form sa na then e be form ha form na etokro kitwa bi na moja eden e form entimitimi kwa na asi ho kwan na moja no entimi nkokora biom okay yes enti eno eye baako then you were a ruptured aneurysm in artery na supply moja e ma adwen no eno etimi huhu say they make am excess balloon yes then e basa na etimi rupture e paya then na wanya stroke you were arterial fibrillation sa arterial fibrillation akoma e bon tentem a moja no entimi nya moja ne papa na enso e bon tentem enti e basa no so a etimi forming clot in the process born moja and chada and doso no born tentem bobo abnormally no etimi form clot born to yes nti form clot na then eno so no ebetimi aden akokosi adwene mu ema moja entimi duru brain cells no na wanya stroke then head injury trauma obi etimi anya accident na niti pim form and I say bibia bonitrim ti akobo dade kan dade ni yes ema ni panel riding enya stroke we na ye actual causes of what stroke no they are kan nyina ye risk factors okay hypertension risk hypertension or candidates of stroke because kwan onya obetumi aden anya stroke man eden okay obi a obetumi anya stroke yes until obi a hypertension highest chance obetumi aden anya so omo nipa dodo na omonya hypertension no omo free preocupe enya stroke no free hypertension anasa nipa na den enya stroke though anya nyina na nipa nya hypertension anasa stroke but dodo na no hypertension na lead omo to stroke depression so betimi depression no one sign of it and I feel the complication of stroke no yes then excess alcohol consumption or be on alcohol be brave excessive consumption of alcohol no mensa de bia no mensa no e no betimi ma ntini dene e betimi ma o blood no so e betimi aklote e betimi ma problems be brave e betimi affect blood vessels so as well I betimi ama stroke I den aba obi a what diabetes obi a what diabetes or cholesterol on monitor on control diabetes or blood level ni ye on control sugar level ni ye or chance obetimi aden enya stroke e ma na ye nti ene obre e na etimi dis stroke ba then or diet obi a on hwe odidie ye ni ani na ye risk on hwe odidie ye me mfa na say obi a tidy junk food eduana sugar edoso eduana fat edoso eduana enchene edoso wom obetimi aden anya stroke smoking obi a o smoke a wo highest chance obetimi aden anya stroke obi a owo sickle cell obi a wo sickle cell ya na omomoja no thick na afede so no entini mo na kasa no cell na wom no blood cell no as a sickle say the way a woman say no say na okay nti once and shape to say no kwa esa akwa kakra nti enam ntini mu a etimi kokotchoke wo ba bi na abloko ntini na mamoja entimi yeden enko nti ono nso o higher chance a obetimi aden enya stroke e ma na yi stress obi a tem bia no adwendwen obi a odwuma mu no pressure e wo honom e wo fie nso pressure e wo ho ontanya enough rest and sleep a obetimi aden enya stroke obetimi anya stroke obi a live sedentary lifestyle onya exercise otifaako one place ne dwuma mo
air condition car mu air condition kodu fi air condition onya exercise onya jog na onya hwe no say odidi we straight away to bed sa nipa no so no ebetimi enya stroke. Then your family history ebushia bi wo honom a omo wo blood clotting issue. Okay. Yes, omo moja no etade da. Onya sa atabo apapo ntini mu no. Sa nipa no so no ebetimi enya bi. Ebi mu so wo mo a bushia bi wo honom a omo ntini no edene. Eno na ya easy omo ta aka say bushia we ya bo omo dua ntina omo nyina enya stroke no. Enye duabo. Ada say enye no mia bi na da bushia bi so a omo nya stroke no. Sa misconception no eya na e wo hopa, especially say obi nya stroke obusia mu na like on pese ni busia ni bia be ben na ana se ohun obi a na ase on pese busia ni bia be ben no di nipa na onya stroke no ya de no ko ba bia me bo hodin onya akope na e ka se o e de be hye busia panyin sisi a se ono na ma na ya onya kwa asori fia se asori fia na sa ni se mu nyina ko sisi a de be hye busia panyin na ye den e ma na sa ya le na o ma me kola. Yes, e betimi aba na sa because obi o onya stroke na like ohun a on recognize ohun say semasini ohun say ne ono ankasa ne ba wa wo na etun din no ohun ne din mo. Oh yes, phone o the phone we man na obeka say ebo na wa twatwene ohun say your phone enti ya ba sa na o kɔ no ho a say on pese nipa be den ebe no enti hu ne sa na ise o meka say no me enti na na say obi na man ebu na boni dua na say obi na man ya le enti na on pese butua ne be den ebe no sa de no eta koso pa amonti make us wa boda mo kra na wa boda mba. Yes, enti sa ne nyina no yade a ewo ho no. So family related conditions hypertension, diabetes, cholesterol nyina no ebetimi alidi obi into stroke. Okay. Ebusia Dr. 62 send na every 21st clinic Dome branch na wababe kayensa e wo fidue mu hase no no na stroke enjue ya de no na ene ye de atobe maso ya yetutu ne srani abasa ye bekọ ye nim ne ya bisa doctor ensempi na e wo akire na nso no ye ka cho se bia ye ka se ya opese bia ubisa ko se bi wa bra doctor kra no nyansi ye no a 21st clinic stroke ye kan wa se me doc si asabi wo hokore to ase stroke say the me kan at the beginning no asitu no ejina the damage a cause wa dream. Okay, so damage no nkwa akire a obetimi asole stroke preventable reversible nso me can preventable ya de a obetimi so ano ananse obetumi abo ho ban se be ya onya bi en onya bi nso a ayade a obetumi aye na mana den esan firu so obetumi aden you can reverse it. Sa na me bisa senti obi wo ho na ebi aye na about 21st clinic a obenya mo ade afiru. Ya manage yes ye boa ne ye boa manipa no. Okay, nti so obi tie won kran ya hefa no mfa na ne nkyere 21st clinic my branches no ansa na 21st e wo domin market ho na e branch wo free circle na e ba Odru Unity House a okọ nim kakra St John's Eco Bank honum feeder road honum a Eco Market ofa sa akwan na obehu branch no wo Osan left before the market tema community 1 yene Roman Catholic Church ana eben kaswa your Obo Market Road yene new ECG office ana edi hwanim wo honum sa na okọ Kofori Duanso a your Agata Market yene All Green ana edi hwanim Kumasi ahwe overseas junction haya wo hu 21st clinic. Yes, Sunyai your regional hospital main gate opposite in Kranza your in Kranza New Market kwane so yene Victory Presby bank na edin hwanim so e children's park no so ye ben children's park you know na e ben Techiman ye ben Ajenkwa FM Sunyane kwane so e wo Takwa your Roma stores no Roma stores na nim hop obehu 21st clinic Takra den so ye wo Anagit sa taxi rank obehu 21st clinic e wo hono yate ebusia se wo brekom so afo ni kire mo e wo Chris FM nchen ho a na ye wo
Brekuma mango ase Chris FM nchen ho a ye wo ho go so ye wo go so abotan so baby Success FM ewo no na edwa no ho no ma memfa mani nkyere wo se ho na be ho ko mensi anase kropon mensi mu ho no assembly ho no ho na na ye wo sanso so na betimi de wani akyem wo bo ase ye wo council quarters court junction ho onsa ebeka ye de afri ho sehwe dwabo so ye ben radio rainbow abusia senior doctor si akyerɛkyerɛ ne aka no bomodian na efrɛ number sesia wo asemi se bia doctor ebewura mu de na so betimi afrɛ sesia ya de bibre bia ha wo no 21st clinic betimi de wani akyerɛ ho na yetimi atunyale wo ase e de amount ye ma ne 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 Ewusia ye ko eye ene ye topic a ye so ahunu stroke na doc mpese me hu se enimetiefo no mahwefo nyina epese ye hu se stroke ni bi epese ye wo bi a ehon popo ye ben ede ye ben na mehu wo nipadua ni mo anase nipadua nani anase me widie mo na mehu se de ye ben dia se stroke na metimi abo me ho ban de efi anase metimi etu anamo de akọ hospital bi anase ayase bi anase 21st clinic na makoje ayahwe. Okay, enema abidi kan ama wa hu eye early signs no ebebo kaye eye titiriti wanya hu say one part of your body no ebe titiriti including your face wanim no be feel say eye titiriti then efa one side of your body also be feel say your body no so aye weak sa side na eye titiriti no so no ebe san so eden eye weak say the way anka obe pagya on san obetima pagya ne tentem no o pagya ase ahoden eni ho sa yes eno no ya nka ya san bia ebe ma wa hu say stroke no eden epese eba so blood pressure ebe increase kakra bi ebe increase but enkosoro pisa eno no sa no monitor with time no o say blood pressure no kosoro entini nyina no kire say stroke no na epese eden how then tipaye no be moderate headache otipa no enye idea ye den but koso kakra mild headache to moderate then na tipa no koso ase shase kakra ase oti yo ya na ko o ma na yo ya kese kakra pa eno ye early signs eno ye niam a ebetime abo kai first obehu sa de won say woni so eden echinu dizziness we start hu say dizziness eba then confusion nipa no bibi kakra na waye confused wade a wode ato ho krampo no opese wo san kofa okwa a obehwehwe saa wo hu bebia yeden ewo ni nyina ye niam a kire wo say bibi yeden eba besi eye stroke no yes and we early signs no but onya stroke na ankasa de ne cardinal signs ankasa ohu a enye obi na baka che say nipa yi ewo stroke anase wan ankasa no enye obi na baka che say stroke na wanya ebi ni facial dropping obo say wani no one side of wanim no ebe drop teba fa na ebe chia wano be chia then ofono wen say ofono say no eden a drop aba from yes then wa hu anim kra na be say de America no onye ofe biem then obo hu some numbness a medical kind afi de be severe then efa one side of your body opagya unsa na enye yie opagya unan a enye yie eno no chese wanya stroke na ankasa ne cardinal sign na chese stroke no aba oba start hu say okasa no emma yie opese okasa no emma eni na chese widen wanya stroke obi kasa so na asa ono a omo hwene ebo ni bi no onye sa nkofo ni bia but I say sisanye ba ne kasa sound ni mo I say ne hwene ebo bi sa na no so beti yes the other condition between ma kasa asesa but we no with sa facial dropping no wani ma drop ko one side wano a echia no ni nyina no abeka ho ma ho say wo de no e stroke e na ma kasa no emma in fact ya wo ya adwin mo no ya wo nerves a e control your body no na ohwe ya adwin mu a ye wo facial nerve
your 12 cranial nerve. Out of that 12 cranial nerves, no, your back on a friend facial nerve. Okay. So facial nerve, no, and now control facial expression. So best say, so best soon, say the way you now. And nam sa nerve no so na eden e control sa nyama nyina make kan wasam. Okay. Be say ko ba say wanya stroke affect that nerves no. Okay. Sa nerve no affected e wo wadwin. Because by bia moja endru yie no e ho na sa nerve no wo. Okay. The common nerve it affect easily yes sa nerve no. E no ye first na bit me aba affect no. Okay. Then after then so they control kasa. And also be affected. Nti won say wonim no e be drop ya call one side just say facial nerve is affected. Your sense of nerve ba call friend trigeminal nerve. Sa trigeminal nerve no so no. And also na e control say the way obi wa no e san tum. Then nti o we are there say the way we say de wo num no. O onya stroke e ma wontimi we say de because sa trigeminal nerve no and also asay. Okay. It has been damaged e wo wadwin mo. Nti ba sa na then your jaws entimi come mad down. Wontimi we say de wapanta ho na fe de na abeye week to the sense wontimi ade bia den kura na wontimi nwesa. Yes, nti we hu say wonim so no obe feel pain. Nti hu mu a omo stroke na hu say wote ho na ase obona ni prepre ne ohwe ne nan po a etimi kire say pain or pain because and nerve no ho ka e ma facial pain afa asanso ma wontimi ye den area de ma ne nya yi. So obi timi wi ade bia fe na eba otimi wi ade no all swallow na na asa 1 minute no so no eya omunya ha obi wo ho ana sa fe na eba. Yes, omini ade kra enko ye wo vagus nerve ye wo glossopharyngeal nerve sa glossopharyngeal nerve ni vagus nerve and control o throat muscles na wo throat no na e control no and ma omini ade a etima na den eko. Okay. Be se ko ba se adwen mu no sa entini na asai a ema entimi control we ni biom. Okay. Entimi muscles ni biom enti omini ade a enye yi. And after the so no ye wo ba kon so a e control kasa. Eye hypoglossal nerve. Okay. Sa hypoglossal nerve and na control tank o takra na o ketrama o kasa e roll no. Okay. And na e control no. So o ketrama na set treman betimi adane yi a. Dane yi a. And nam sa nerve no so e man ntimi dane. Okay. But e ko ba say wo de no asai e wo adwene mu a e ma o tank no ntimi roll biom. Ntimi dane ho biom. Ntimi dane biom. Nti ba sa na then nipa no okasa e very slay as obi a wabo. So person can do kokra do on timi nka obeka do. Yes, ebi o ha timi kakra ebi o ho kra esikura ma ne kasa no kra si a entimi nya den nipa ne ntimi nkasa biom. To the extent say etimi ma obi kra no akokoma. Wow. Yes, etimi ma nipa no den akokoma because brain stem no and also you affected her nipa no and na brain stem no brain stem no control balancing and also na control ohumie and na control consciousness say obey aware obo say bibi ekoso eno na eye ho adwuma say no ho ka hu hwe. Okay. Hu hwe de ekoso bia no hu onantia kra no onantia na o balance kwafa sa o bo form ne sa kwenseni bia wabro brain to muscle coordination poor because those nerves are controlling or balancing any movement in no affected. Then optic nerve wani and also not me affecting no then onya blur vision unhu ade ye the early signs no yes with the early signs no obehu wani be wisi kakra e be yokusu but ekwa animu a then ema wani kura no etimi eden efra bi bo ho a etimi ye one eye sight na problem na ye no etimi ye ano no baako. Okay. Then utumu say e prunsu na prunsu na e che say wanya intracranial pressure eno no ye sa e common with omo a intini apai wo adwene mu say adwene no intini na apai wo adwene mu a moja nyunu gu adwene ankasa no so mu a adwene so a then na ama pressure ababeto adwene so nti pressure beto mu a then ema wani no hu say nsu epo nsu ni na signs and symptoms of what stroke eno ye niam a dadi ma hu say wo stroke. Okay. Then Caesar a bit more say say we obinya epilepsy and I say try nipa no so etimi kosa o so sa yes no na etimi wo so no. Okay. Enyo obi a
but ebi wo ho no a obetimi nya saa shiza no etimi nya muscle contraction involuntary muscle contraction e koso e wo ni padwane mu. Okay. Yes. Doc, me call 21st clinic branch baako na papa bi ba ho. Ose ne boafno na cha fe kra de wo ma wo sa fe toatoa so a. In fact, my main more doctors are more 21st clinic for nyina more when nyina my mom baso. Doctor you see for overseas branch no. Onim so mo ye hwehwemu we na say a stroke. Yes. How possible is that? It's possible. See the medical can no say onya stroke affect most of organs no because adren and a process and a control other organs no. Nti ekobasa say the way pastor's movement over mini duane a be call yem. See the way duane digestion be cause wo yem. See the way aduane e be ye dwuma wo nipa duane mo no eni nyina ya affected. Nti e betimi aden e ma duane no e san bo afaso e san reverse back. Okay. Nti possible one sign na e say but eno no san nya common sa e fear ni sa we no enta nya common sa. Okay. Yes. Enta nya common but eba in some occasions no obi timi nya stroke na nipa no yeden ofi na de ba ko no say ne jonso etimi ba nipa no enya aware on timi control ne jonso ene ne toilet ene saliva cry eba no on timi control no yes on timi control lose control of some of those things ni nyina no signs of stroke ni bia Ebusia asemo Dr. Sixtus and every 21st clinic Domi branch aba one year twetwe stroke yade ho enkomo no eya na ye how papa sentina ya na bo no ma no ne so sa because on timi control inteso no kora biem on timi control biem because enokra no eya na enye de change the taste nanum nti o check ni person ebi mo ho no ma o lose appetite. It alters the appetite. Aduane a ode ma no I say no kondo aduane no na say odi tuna no mu a na no mu nya de say obedi aduane no because sa nerve nyina na etimi ma appetite ma obodi active a otimi didi no nyina ya affected. Nti ma ne didi ekura no on timi didi because appetite no any ho. Yes, ne nyina signs of stroke. And I say how a obitimi nya ewo stroke mu. In fact, ebi ho no ma say o hwe ni condition ansa na why aduane bi ama no say do amedi kan say onya stroke na some nerves no trigeminal nerve na ho kan e ma nipa ni ntime wi ade na wo so me ma me na ope body ni control ministry pa na why body ni control ministry akosi na nim obe den one dia na waka say o sisi ama me on didi biom because on pay aduane because aduane o de ma no the condition no on timi dis aduane no sa ne tokora mpo na no de atwia ma ne kakra bi nti most of time no ya na hia se o ma o liquid food aduane yes a betimi akọ easy okay aduane a we sa na o timi we sa kra ne me ne be de no so be asem me say glossopharyngeal nerve and I say vagus nerve a control oduane a ekọ o mene mane ko oyem no affected nti mane pa no ontimi mene nti se wo obi ofie na o hwa na check it kan oduane a o de ma no me mane aduane me nko mane aduane a edene aduane a o we sa enye yie ana se aduane a o mene a obebre o ko mane sa aduane na ontimi ni na wandi so a ne recovery no so no ebe delay because ohia those aduane a betimi aboama ne hwan den aton ya ho effect na wie say risk factors ya na wom no pese obobo bi so ye wie a ya ho kwan ya be fa so ase ye betimi ewrewura baby etimi a check say stroke we bi crampo ba na asese ne ato aso risk factors there maybe can message so bi ye duan didie so we obi a otadi junk food fast food eka junk food ho ana say aduane a sugar edoso wom aduane a nchene edoso wom aduane a anwa edoso wom a hweyie enam ya na omeka say enam stroke pa enokre na de ye ni enam no enye say enam na nkasa na be ma stroke no be udi a ekọ obodi mu a obodi no hia protein but say udi na obodi no protein a hia no enya wi a etani bibi a ye frɛ ne protein sparing energy a yesrade a ebesie or body no say one didi a ebe convert back as glucose ebe back as energy and my body den ayusu
but say we obi a onya exercise bia na o say use adwen na protein spare energy na make ho asemi ekọ tartai wo ontini mu a no fa etimi ma wo sa kan cholesterol na say increase your cholesterol level na en na de ma stroke no because some of those protein foods ya dey easy etima cholesterol nti udi protein food more obetime nya cholesterol onya cholesterol na ebesi ntini ho kwan ama pressure abasoro ananse ebesi ho kwan ama srade ne bi etimete na efa ntini mu akọ block o adwen ntini bi baako a ebetime ma yeden ema stroke yeden aba okay nti junk food ne sa adwen ne de emboa sodium obi outadi so enchine pa ebetime ma pressure nso yeden akosoro pressure akosoro a obetime yeden enya stroke okay then anajudidie obi outadi dia anaju pa no eno so emboa ne nyina no eka o diet no nti wo se hwe odidie yie alcohol obi a onom alcohol pa no eno so etimi ma ntine eyedene obetimi anya stroke smoking obi a o smoke bia no o chance of getting stroke times 2 wow yes times 2 of getting stroke say you ever say me no means smoke me the other way a o smoke no risks high chain me nom alcohol no mpo smoking ni nyina o mo num wi cigarette yes hyehyɛ o mo twin ni nyina enwisie ebusuako ni nyina emwa yes emwa o charge sad na hyehyɛ cigarette ya na nicotine wom sa nicotine mboa ma ntini si wa me kan den bawe nti akoma ne bo a vasodilation and constriction poor entimi ma ntini ni bai ensan ye den enkwale biom ema moja etimi ko nti basa na moja ne de pressure na enam nti adwen mu no saa ntini no ebetimi apai wo adwen mu ama widen enya stroke anase bibi betimi asi honkwan ama moja ne nyeden entimi enko then stress adwen se do ameka no we obi a wo stress only rest ha obetimi aden enya bi sedentary lifestyle exercise try say exercise ya odanfo na we exercise enya sa what ba bi fa ko a ni nyina ya risks ni nyina ya niema a ebetimi ama eden ama wanya stroke say o family obusuam no omo yale bi a chronic condition bi a ya hypertension diabetes cholesterol a e so hwe yi okay yes say obusuam no hypertension wo mu a o mpese e be ka say obusuam no ya bo mo dua na say mo jabro so etawo obusuam mu a check e firi na so aba besi wo ma me mo so ni ka say obi wo hypertension na o ka say o me twon wo yesu di ma say me na me asif say me na me de yale ne ma no because o ama a history of hypertension woni busuam ne ma me wo bi ne papa wo bi okay nti wo ka chen say wo so wo bi na o say me twon wo yesu di mu asif say me na me ma na yale da bi onya yale ne fro ma me yema sana wa pie okay just that ha won tam onyini ko ni no a na be den e busuam yade yes e busuam yale wo busuam obi a once a wo ma me o papa gin say wo mu ne de wo yale ne bi but say ebe how na say how no ejina o lifetime onima bi a wo ye na be kire nti say wo obusuamu a omo hypertension mo diabetes mo cholesterol a hweyie wo odidie hweyie wo onante ne other lifestyle bi a obi a ye no nya obi a na ye body ne nya pe okay ye body ne nya pe alcohol say ye mfa say nyina betimi akotena ho anom alcohol me betimi anom bottles be 3 na ma sole wo be no ba akopɛ wanhwe a ebe ma wasam because obusuamu no hypertension wo ho no nti sa alcohol no betimi aden ama pressure aden rise up obi nipa na woni ni tena ho a onom a also challenge na also nom odi ba ko na also age oje second one na waje oje third one na waje no nipa no bebia wo free ba no ene wo bebia wo free na different enam ebitimi twadua na ohun ne nam a wo mu a na ye ka say uniska ana wo say enam dodo nam dodo nye na doc enam ya ye kan ye red meat ni bi sa enam no ni bi ana se nam bia ye fish ni ade ni nyina no ye di ni nyina afra na red meat no eno no eno ya de a higher risks ewom okay your lean meat eno no srade ewom no eswa but ni nyina at the end on odi ni nyina at the end onya protein okay na e practice say protein dodo emfa ho ne afri lean meat ana say afri red meat emu bia no I was say they na ka say red meat no ya na srade do so wo yes and no sa no odi a risks no high
the obi betime de limit nso no enti sense sawa na say adwene sanam ya smoky ana say ya ho ama e ba say srade ne sa ne ma na fremu ni nyina mu no kola no e wo say eto ye bo ase e wo say ole me ndi ne bebre sa because at the end no protein udia at the end no ekodane protein wo nipa dwam e dane protein na e ka say protein no akoye e do so wo body ne mu a then e be dane e no ho na obenya cholesterol na dey afrim okay nti men ka say maybe bush meat nti sade enim ana say ma honam no ama sade nyina den afrim nti media enya mehwe dabi men nya ne sa odia ebetimi ameden ama how dinin kakra men wini bebre men no anam na see say there's no tomorrow na o pese o wini nyina na say won say odia no ayeko no because onya ne nti ma ne nwi bi yes because enam no edo so wom o taye sa na obetimi anya how pede ya dan ko fo twa mo no mu once a while bi bese ko ba say de bia no o de on kwan mo o pese o kwan mo no ye hwam ya ko no wan hwa obetimi eden anya how no okay yes doc baby sa asem we say entini mu kwomotwetwe anase entini mu yade asem na ye kan doc oba bi wo ho a wo de be mate be ma ne be ma so pa o de ne senya frequent sex ebetimi anya ohaw e wo oba na dwobo ho a oba betimi ba no de sa complain no abase ekwan ya ne kunu fa so ne da no krampo no obewie bi wo ho atimi so pagya ne nine krampo a empagya eto da bi a enche no wasa request for sex nti no ebeti bi enya nsunsun so oni nti ne ho ama akwa for her bi di abre no first stroke ho ana because ena ne bi wo ho aya na bi wo ho ana odin entine na abi ka ho asem no enye entine bia na ema stroke okay entine eye de ya adwen mu eno na ehun to chima ena stroke ye den eba okay ase honom sa entine na ho honom no ye different from the owo adwen mu okay obetumi anya entine mu problem ho honom en ha adwen e wo adwen mu e ma ne nye den enya stroke bese ko ba se clot aforming in sa entine no anya inflammation e ma clot aforming wo honom na sa clot no ti wo ho de a na moja no den na ma eno na betumi eden ekoduru adwen na e na betumi ase ho kwan e ma nipa na den enya problem putting in a trauma so yes and a bedane na dwendwen so yes also do ho baby or doc no net yanka wo besu ama maybe no obi ho a baby ba ha say no last 2 weeks so hini re say ade e besa na me yem hyehye me inti adwendwen abeda no so senkeka ono nko anka de na nto mu sama ade e kolansa yem hyehye any stress yem hyehye can stress ho a betumi eden ama obi eden enya stroke ena ntokwa say wale mu de bia ntokwa wom na obi o ha ntokwa e wo yale mu no obe awale mu no obe tresia ko hu say eno so factor e ka homa ne ntokwa na eden esi nti once ntokwa esi once de bia no a say na adwen anifie ana say order odwen ni nyina betumi eden ema no putting on a risk manipa no candidate of this stroke aye ka ho asem obetuma manipa na den enya stroke ni bi de make out ase doc what the how are asem aba mu ye fie be ma bi wo ho a wonye matured nso no akwa wale hu ne tenten stage na wonim se wonyini nti e wo so ware ba e bi adwen mu no na wonyini ye bi a ontimi control ne temper ena wontimi mfa bone nchentini na yire ne koye ade bi na session abufuo kakra bi a na wayi ne nsa na yire na somto obetimi de na som na yire asom eye dawuro bom saa ebetimi anya effect oba no so e ba se ni ntini ne mu ama na akofa saa ya de we ya ba ana ya de fofo bi already no aburo na obo no ordinate to psychological trauma ordinate to depression mani pa no be dwen because aburo na obo no ha no esunu a osunu ha no nti ni nyina ya ade a ebetimi aden ama saa nipa no anya your friend saying stroke no nti ebe ma no so ankasa no saa bufo na e ba hwehwe na ne bu etafo ntantem ono so rex omo mota bufo no omo timinya omo pressure issue bebre na anya pressure nti once a ne bufu atem bia no a obro ba no ono betimi aden enya stroke ni bi ya sanso wo ayibia na make say last ayi make ho asam okay say your orgasm headache etimi ma stroke okay yes say the wa kind no
bema eso timinya stroke abre a oni oba ehia mo awie na odi mitie me ya at the end no na nipa na den enya stroke eno ya na aphrodisias ndru aye ne easy ma ene ma dan na ekofa sa na ma ne batitu easy we obi ata no medru a before say obenum side dru no check hu de entina ma obema ahode no aba fom ebia wo diabetes na wo diabetes anya say obokoko treat anana nye kwa so anya say okoko no medru a mema obema ebeye adwuma instantly amount ebia bibi na ama na kopasa sugar level na basoro ema we no entimi nya den e so o hwe na reduce sugar level no o hwe na sugar level no ba for more there then na obema etimi den adwuma be okoko no medru a enya yi a ebetimi ama o blood pressure no e rise kosoro nti blood pressure no kosoro a at the time obewie no obeti headache then obekasa agrobi na ede woko at the end na wako eden wakonya stroke ema no dodo ho awofo no obenwu se na sa ya de we say your friend is saying but he had blood pressure ibi yetimi ekoma stroke ebe na bia yi won because ebufu a woka ho asemi akwada timi hye wabufu a yetiatia mu saa eno no sa na abeka akire wo mu the mbeka no say obia wo ebufuo na ejina se de we control obufu ebufuo no o control ho na only self control and also only patience na bibi kitwa bi na obufu a and you start boiling as if say onya nipa na obetete na sa de no enye because at the end no obenya pressure issue or blood pressure ebe rise up now blood pressure rise up then obetimi aden enya stroke ma na yi nti BBC a wo se onya abotre na onya some kind of self control bi onya self control na at least obetimi aden obubejo kakra then na wa bia asem no answer na wa try so obenya solution to a problem no say you start acting okay immediately na o start o just start acting na o boni pana na say o start say ade a o pese o ye bia no wa nya wi a wakoma nya den ento yem e can stress ho na sa stress no ya de betimi ali do into stroke remember blood pressure because blood pressure cause a intini nketwa na wo wadwi mu no betimi apai betimi aba say a clot betimi form na a block a then cells a wo adwi mu no entimi nya moja na cells na nya moja na ho na stroke ebeba. And until we should always learn how to control our temper. Yes, say ya bibia ne ya boafu emplatwe mo ne boyfriend ne hano gidi the girlfriend ne hano gidi no akoto ne nsa ne adempacho obo nipa no wo ha nipa no ebi adwendwen ba beta no so oha be ba beda no so but won so no wo ku ho e wo kwan bi so nti no yenhwe obi ba wa wo no pacho nkofa ne ho ade so a enso a so pi ma enkonya stroke Dr. Sixtus ene de yewura we say mo no dodo na wa kire prevention and a treatment how ebiba yeso e ba ya sabia krampo kwan ben so no fa otimi ye nhwemu e diagnosis ye stroke na ni nyina no wa che nyankopon ya dom a ye bre no aye binti no ye de be she next week obesa aba beto aso ye wi a ye be fa mo course na de owo bia no watimi abisa ba before say nyankopon de da sene ebedom ye no se wo how bi ti say stroke kwa ye twe ho nkomoi na pese obisa ho asem de atwe ho nkomoi o wa adwenkyere bi apesa wo kyere de fa ho a Fred 21st clinic ye branch bia opese bia ukọ no ana se bia akopemo ano ye beboa Fred number no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 and neko sembi award first stroke no ye me studio lines ne that's an any baby into divert course ni na efafa ho 0540 311 311 Doc, yes, sorry, so 30 seconds. What's a more etwato na yenko? Yes, stroke, disability, condition be onya ema life ni nyina sesa. And enya easy say obi be cope with stroke. Enya easy to adjust to a new life a woman no. Enya na enya easy. Okay. They have to pass through series of defense mechanisms and sananipa na tum say this is my new look. This is me body na ankasa no. Sisi ase na etie.
because one na ultimate gina ho eye bibia ye wa adwuma o daily activity ni bibia all of the sudden stroke abobebo wa to ho and fa ho ne age emema bi dodo na na etanya stroke okay emema nya stroke pa chema na ni nyina agina stress a eda mema so okay ene edidie mu ene substances hard substances a ye tidy koyemu eye cocaine ne other substances ye di call your system ni mu no emwa ye duane a ye didie mu ne ye lifestyle bebre na no na e di ekowie stroke nti de meka ne se wo ye bema hwe wodidie yie na hwe niam a odi no enye eni nyina na wo se den ye di nti didie SF fata se wo ye den odi not all aduane bia na kwan obefa so obe reduce o stress no adwendwen kasakasa eno ye beba na next week yes kwan obefa so e control sa de nya no na wotime se be ya onko nya stroke no next week sire odi kan no diagnosis no ye de beba management any advice I de bema obi a otie e stroke no ho no ye be de beba next week. Yate Dr. Sixto said that yete den kanabusia medi de ohene ire maame akua yeboa asia babronya obetimi afrem abrewati anwumrei me na metena epono achi yankomotwetwe timi ba so me fa seda Emma Ransford wono na ehwe ya social media handles no Sompa TV Sompa 93.1 Facebook ne YouTube ne nyina no wotimi hwe ya tara one TV so ya na wono mo ase MC awfo nyina ekobagye sesempre be man so eboaye na ye sorry adwaso na dwumadie nkan na toa so no watwike ayade a Victory Charismatic Chapel wonom eba begye adwano na Reverend Frank or say and in a dom no about this is just a little thing in the sight of the Lord. Wo how no say adiketo bi wonom etimi edi animu am ya bompaye bra ye tie nyame asem awie enti time chukume nyi wa fidie no emfiri ase no ochina 4 p.m. dwumadie ni repeat ebetwa e wo 1 TV ene Sompa